Then they cried out to Jehovah in their distress. Ngwaneso ya halalelang. Brethren, Ngwadi wa pesaleme ena ha hlahiswe hantle oba ke pesaleme e ngwetsweng ke mang. the author of this psalm is not so well known. Empa ha ntse o tadimisa ba thuto ya tsebo ya bodumedi. But when you look at the theologians, Jwale ka bo Matthew Henry ke ba reng o na le mokgwa le seemo sa Dafita. like Matthew, he says that this person has characters and some similarities to David. Obane pesalome ena ha e qapiwa jwale ka sello. For when this psalm was composed, it was composed as a melancholy. Sello sa thabo ho Maisraele ha bane ba tswile Babylon. A cry of joy of the Israelites after leaving Babylon. Ho thwe Israele o ne a tsamaya a ya Babylona ka dilemolemo. It is said that Israel was in Babylon for many years. Mo aneng a hapetswe teng kampo a le exile teng e leng Babylon. Where he was in exile or captured in Babylon. Ho thwe morena wa Juda. It is said that the king of Judah, Ka nako eo o ne a hana ho lefela lekgetho ke ka ho morena Nebukadnezar a nkileng a mo isa Babylon. he refused to pay taxes at the time. This is why he was captured by the king Nebuchadnezzar. Israele ka dilemo tseo a neng a nkuwa a isiwa Babylon. When Israel, in the years that he was captured and taken to Babylon, Ha Juda a nkuwa o thwe ne le ka dilemo tsa 597 kampo 587 BC. when he was captured, it is said it was in the years that have been mentioned. Ho thwe bokgoba bona ba bileng ka hare ho bona Babylon. It is said that the slavery that it was in at the time in Babylon Feletse ka selemo sa 538 BC. ended in the year 538 BC. Ka nako e the Persians were conquering the Babylonians. At the time, Bapersia ba ne ba hlola batho ba Babylona. Ho thwe lebaka leo la hore ba hlole ba Babylon. And it is said that the reason why they defeated the Babylonians, Bebele e hlalosa hoba modimo wa bona modimo wa Israele o kile a ba etela. the Bible explains that the God of Israel once visited them. Ha ba etela ka nako eo mo ba neng ba le ditsielong teng Babylon. When he visited them during their trying times in Babylon, O ba etela kampo o ba fumana ba fedile matla ba fedile tshepo. he found them hopeless and helpless. Bani ka hare ho naha eo ya Babylon. For in the land of Babylon, Mo ba neng ba le teng where they were, ba ne ba le sotlehong. they were in distress. Taba tsena di totobatswa ke moprofeta Ezekiel. These news are spoken about by the prophet Ezekiel. Hoba ke modimo fela ya tsibileng ho bantsha ka hare ho Babylona le ka tshepo ya bona ho modimo wa bona. That it was through their hope and trust in God that God was able to free Ka them nako from eo Babylon. ba tshepang modimo wa bona ke nako eo ha re tadima Bebele e re ke mo qadileng lentswe lena la Sabatha. This is the time when the Bible says that the day of Sabbath started. Ke ka nako e ba simollang ba bokana e bangata e le nngwe. This is where they started gathering and became one. Ba ne ba qala ba rapela modimo wa bona ha ba ne ba le Babylon. They started praying to their God when they were in Babylon. Ba hopola ho ba tjena ka lebaka la ho ba ne ba sa dumele ba sa tshepe ho modimo wa bona. They knew that they were captured like this because they did not believe in their God. Ba ne ba tsamaya ka le maoto mabedi hobane ba ne ba sa dumele ho modimo wa bona ka dinako tsohle. They were going in all directions because they did not believe in their God at all times. Ke ka ho Nebukadnezar a kgone ho nka setjhaba sena sa Israel. This is how Nebuchadnezzar was able to capture the nation of Israel. Empa mo re badileng teng phutheo e halalelang. But congregation of the Lord, where we have read, Mo pesalome mona re fumana a bua se fela sena kereng
ke sello sa sefela sa tebogo. We find the psalmist telling us about this melancholy hymn of thankfulness. Israele o leboga modimo wa hae. Israel is thanking his God. Ya tsibileng o tsamaya le ena leetong le thata la ka hare o motse wa Who Babilona. was able to walk with him on a very difficult journey in Babylon. Mopesalome o hlalosa ka mathata ao ba kopaneng le ona ka hare o motse wa Babilona ka tlase ho morena Nebukadnezar. The psalmist explains all the troubles that they found themselves in Babylon under the Ka ho king mopesalome Nebuchadnezzar. a reng modimo o tshwanela o leboga ka dinako tsotlhe. This is why the psalmist says God needs to be thanked all times. Ore ha ba ne ba le Babilona That when they were in Babylon, ha ba ka ba fumana dijo tse loketseng kampa tse they nepahetseng. did not receive the correct food. Bophelo ba bona ha ba ne ba le Babilona e ne e le bophelo bo botlhoko. In Babylon, their lives were not so good. Ha ba ne ba le Babilona melao le mebusiso ya mo e ne e le thata. When they were in Babylon, the rules and regulations were not so easy. Ha ba ne ba le Babilona ba ne ba na le malwetse le ho kula ha o fapafapana. When they were in Babylon, they found themselves dressed Ha ba ne ba with le diseases. Babilona ba bang ba bona ba kile ba bolawa kampa ebile le ho hlekefetswa. When they were in Babylon, some of them were killed and abused. Ha ba ne ba le Babilona When they were in Babylon, ba simolla ya sa tlhola e bangata e le nngwe. they started becoming ununited. Ke mo ba bang ba tsamai ba ileng ba phaphathei naheng ya Egepeta, naheng ya Moaba le naheng ya Edomo. This is why some of them became refugees in those different countries. Hobane ha ba ne ba le Babilona, they were slaves. Because when they were in Babylon, in makgoba. Mpa sena sa ba ruta ho ba ha ba le Babilona hobane ba sitwa ho rapela modimo wa bona. And this taught them that when they were in Babylon, they could not pray to their God. Sa ba ruta hore ba kopane hore ba tsebe ho rapela modimo wa bona. It taught them to be unified and Hobane pray to modimo their wa bona God. ha ka modimo wa Israel ha ka dumelelwa o ka rapelwa ka hare ho Babilona. For the God of Israel did not want to be prayed for in Babylon. Ka hare ho Babilona ba ne ba dumella ho rapela medimo e sele. In Babylon, they were allowed to pray to idol gods. Ke mo Mopesalome a qapa Pesalome ena. This is where the psalmist, when composing this psalm, Ore ba hopola tsohle tsa ditsietsi tseo ba kopaneng le tsona ba le Babilona. he said they remembered everything that they met when they were in Babylon. Mopesalome ore ha ba tadima morao ba hopola bophelo ba ka hare ho Babilona. The psalmist said when they look back, they remember whatever they went through. Mopesalome o tswela pele hore tsela eo ka hare ho Babilona le e tswang ka hare ho Babilona e le ba kanana ke tsela e botlhoko e ba e The hopolang. psalmist continues and says that the journey from Babylon to Canaan is a very difficult Ba one. hopola dipula tse feletseng hodimo a bona ha ba ne ba e tswa Babilona. They remember the rains that poured on them when they were coming from Babylon. Ba hopola ho ba bang ba bona ba jelwe ke dibata ha ba le tseleng e tswang Babilona. They remember that some of them were eaten by wild animals when they were coming from Babylon. Ba hopola ka mo dibata di ne di bapala ka bosiu, di bapala bosiu ka bona. They remember how wild animals used to play with them at night. Ba hopola ka mo ne ba tshwere ke tlala ba sena dijo ka teng. They remember how famished they were. Ba hopola ka mo ditokelo tsa bona di hatakuweng ka teng. They remember how their rights were trampled upon. Ba hopola ka mo ba hlekefeditsweng. They remembered how they were abused. Ha ba ne ba hlekefetswa ke morena Ogera le leng morena wa Bashane. They were abused by the king Ochera. Ba hopola bophaphathei ba bona ka hare ho Babilona. They remember how they were refugees Ba in hopola ka Babylon. mo ba neng ba hloleha kampa ba sa kgone ho kopana. They remembered how they could not be united. Deuteronomio e hlalosa taba ena In hantle. Deuteronomy, it Kgaolo ya explains, boraro temaneng ya bone. chapter 3, verse 4, Ore
ba re batho bana ha ba ne ba le Babilona It says when these people were in Babylon, morena Bashane o ne a ba hatelletse haholo the king Bashan was oppressing ke them. mo ba rileng ha ba tsamaya ka hare ho motse wa Babilona This is when they left ba in bokana Babylon, ya ba seboka ya ba ngata e le they nngwe became united and became one ha ba hopola Israel when they remembered Israel. le Ezekiele totobatsa taba ena Even Ezekiel o kgaolo ya presses on this mashome a issue. mararo temaneng ya mashome a mararo le bone temaneng ya leshome le metso e mebedi In the said chapter, o re ha ba ne ba tswa ka hare ho he Babilona said when they left ba Babylon, nkile tsohle hobane modimo wa bona o ne a tsamaya le they bona took everything, for their God was with them. ba ne ba le lefifing le letsho For they letso were in the darkest darkness. ba ne ke ba le ka hare ho ditsietsi bana ba They were Israele in trials and troubles. Israele o ne a le mahlomoleng ka hare ho Babilona Israel found himself in o ne a bina troubles. mmina thoko yo botsho bo hlomodisang He was singing the hymn, "Oh, na you le tla tshabaneng darkness, letsatsi when will the sun shine?" Israele o ne a re wena naledi ya meso a ko hlahehle Israel was saying, tsebe "You, ho kgaola the star of lefifi dawn, lena. come and take away this darkness. o tsebe ho Appear fedisa riti tsena tse and do away ditlo with all these shadows, bane bosoro le madiki tse re for the aparetseng blood has covered us." takatso ya Israele a ne a le The Babilona wish for Israel when ke they were hore in a Babylon lokollwe ditlamong was that they should be saved from ba ne bondage, ba tletse kampa ba kgotse maswabi for they were filled with sadness and Mapesalome distress. o re ha Israele And the psalmist said mo about a neng a Israel, le ona ditsietsi di ne di mo thubaka where they were filled with trouble. bohloko bo ne mo kena Pain was entering ke them. mo mantswe a temanathero ya rona a tswang teng hoseng ona This is where we find the words from our theme a this morning. hoa matswalong a hae And he cried out. a hoa matswalong a And he hae cried out from his a re wena distress. Jehova And he said, wena "Jehovah, mosaya molemo you who is aparela kind, nqa tsohle come in all ka kganya le corners mohau wa hao with your glory a and your hoa grace." matswalong a And he hae cried out in his hobane mo a trouble. neng a le teng ka hare ho Babilona For where he was in o ne a le Babylon, ditsietsing he was in trouble. ke ka hore mo a neng a le teng And where he o was, ne a utlwa botlhoko he was feeling a batla pain. thoko ya mmoloki He Jesu wanted the hymn of tšeo e Jesus. halalelang Beloved e congregation, re ba hoa matswalong a bona it said they cried out in their trouble ha re o re ba ba lopolle ditsietsing tsa that bona they may be saved ba from their hoa hobane ba distress. le ditsietsing They cried out because they were in ba ne ba distress. tsieleile haholo tseleng ya They bona were distressed on ke their mo journey. modimo a ba arabetseng And teng this is where God ka answered. morao wa tsohle After all of tseo ba kopaneng le tsona all that they modimo went a ba through, araba God answered them. temaneng ya pele ha o utlwa ya sefela sena kampo ya Besaleme ena When you hear the first verse of this psalm, kala ka mantswe a reng it starts with the words that rorisa say, Jehova "Give thanks to the hobane o Lord, molemo for he is hobane good. mohau wa hae ke o sa feleng Let the redeemed of Mongwadi the wa Lord say sefela this." sena The writer o of this gopola ka hymn mo Jehova remembers how a ba Jehovah tshireleditseng ka teng. protected them. o gopola ka mo Jehova He remembers a how ba ntshitseng Jehovah sebeng ka teng took them out of sin. a hopola Jehova And he remembers a hoa ho Jehovah. yena He cried out hobane to o ba Jehovah, lokolotse sebeng for he had saved them from hobane o sin. bakile a ba lata ka hare ho dihele For he tsohle took them out of all hell. a ba lata bophirima botjhabela le bodikela He fetched them from all a ba directions, lata leboya le from borwa south and north. bane batho bana ba kile ba tsholla feleng For these people have ba ne ba cried shwele ke in the sekokoto ka wilderness. lebaka la They were tshotlego crying out of Tshotlego pain ya ho because they were hlekefetswa ke suffering. Babylon. The suffering from ke ka o le Babylon. rona This is why ba reng le rona re tlameile gore tshwanela go rorisa Jehova those of us, we need Re to tshwanela ho praise rorisa Jehovah. We Jehova. need to praise re leboga Jehovah mohau wa and hae thank him for his grace. wena mme wa ka Oh, my mother. ke itse ha ke qala ka re selemo se ya bofelong I said when I started that the year Wena is going kgaitsedi towards ya the end. ka. My sister, wena ntate wa ka my father, wena moriri o mosweu my elder, na o lehlono lo hakakang how blessed are you?
na o lehlohonolo hakakang. How blessed are you Bane letsatsing lena o kile wa hua o Jehova. that today you were able to Kile cry wa out hua o to Jehovah. Jehova. You cried out to Wa hua o Jehovah. Jehova. You cried out to Jehovah. Jehova a o araba. And Jehovah Ya ba answered you. sehloho sa rona se re, And our theme says, Jehova re tla mo leboha kang? what can we thank God with? Jehova re tla mo leboha kang? What can we thank God Tlo with? dula mantsweng a reng Jehova re tla mo leboha I will kang? dwell on the words that how can we thank Jehova re tla mo God? leboha kang? How can we thank Bane re ne God? ra hua. For we cried out. Bane re ne re tlhatlhathela fele. For we were just walking in the Bophelong ba rona re ne re wilderness. sena We Modimo. did not have God in Bophelong our bo re lives. tsamayang. In the lives as we Re ne re were walking, fedile tshepo. we were hopeless. Jwale ka Israele a ne a fedile tshepo ka hare ho Just like Babilona. Israel when they were Wena hopeless ngwaneso o in ne o le Babylon. lefifing. You were in the darkness, Lenqara la brethren. ditsietsi le ne le o In the kgamile. troubles Bua le of wena. I'm talking Bua le to wena you. hobane tsatsing lena. I'm talking to O you phela for ka today. monyakallo. You live Phela in ka monyakallo happiness. hobane Jehova o lopolotse. You live in joy for Phela ka God monyakallo hobane has saved Jehova you. o arabile. You live in joy for God has answered you. Bile o lebetse le mantswe ana You have even forgotten these a neng words a dula a le molomong wa that hao. were constantly on your O lips. lebetse hore ka dinako tsohle You forgot that at all ha sera times, sena se fihla ho wena when the enemy o came, ne o re se mphete wena ya you used to ratehang say, pass me hobane o le not, O molloki wa Savior, ka for you are my ka pele Savior. hlomohi In your o ne o ntse o melancholy, utlwa you used to hore hear Jehova that ha o utlwa ba Jehovah, bang when you hear le nna others, ko nkutlwe hle hear me o also. nkutlwe le nna Hear me wena also. monghadi wa ka Oh, my King, a ka o nkutlwe hear me. a ne ke omeletse fela Jehova When I was just o ne dried o re ha up, o omeletse you said when I'm o re wena thirsty, Jehova oh Jehovah, rotisetsa fela you said just give me a drop, marothodi a little le nna drop. nyenyane fela o tlo nkolobise Just give me a little o drop. Oh, lebetse you have forgotten hobane ke tseo ne o di bina that those were o your songs. lebetse You've ke forgotten. mantswe a o ne o hua ka ona Those were the words that you were O hua o crying tswa out, bophelong ba hao. crying out from Empa your tsatsing call. lena, But o today, lebetse you've forgotten. hore nna o tla mo leboha kang. How can you thank him? Moqapi wa pesaleme ena The composer of this psalm o re re rorise Jehova hobane o molemo. says, give thanks to God for he is good. Moqapi wa pesaleme ena The composer of this o re psalm rorisa Jehova hobane o molemo. say, give thanks to God for Ke a he is tseba mohlomong good. ke bua le wena. I know that maybe I'm Ke a re talking to moruti o you bua le nna mohlomong a ke a ka rorisa who says Jehova. Muruti is talking to Mohlomong me. I tsatsing le didn't leng ne ke praise le God. ditsietsing. In those trials, in Bone the ke times when I tsamaya was in teng bophelo trials, ba ka bo ne bo fedile. when I was walking, my Ne ke life was dula ke re over. Modimo, I used to say, God, semphete. bless me Ke ne ke not. dula ke re Modimo, I used to say, ha ko God, rothisetse drop just a little o drop. nkolobise. Give me a little drop, oh God. No o hloka mosebetsi. You needed a job, Jehova o hlohonolofatsa. and God blessed you. Ka lapeng la hao o ne o phela ka keledi. In your home, you lived with tears. Bana ba hao ba ne ba o fa dikeledi bosiu le Your motshehare. children made you cry day and night. Lenyalong la hao o ne o sa je ha monate. In your marriage, it was bitter, Empa Jehova o utlwella. but Jehovah heard you. Wena ngwaneso mohlomong o ne o sa kopane hantle le bana beno. Maybe you and your siblings were not Mohlomong bana meeting beno e ne well. le bona ba o jellang mona. Maybe your siblings were Mohlomong o jealous ne o of hopola you. hoba bana beno ke bona ba sa batleng katleho ya hao. Maybe you thought your siblings Mohlomong o don't ne o want you lebale o to nahana succeed. metswalle ya hao kampa baahisane ba hao. Maybe you thought your Ke neighbors bona and ba entseng friends, hore bana ba hao ba phele ka tsela e ba phelang ka they yona. made your kids to live the way Phela that they o re are. Modimo wa rona. You said, oh A ko God, nkutlwe hle. hear me, O please. semphete wena morena. Pass me not, No oh phela hore King. o phela hore o nkutlwe hle. You always said, O hear rothisetse me le morothodi morena. and give me a drop, No oh wa o tswa Lord. bopelong ba pelong ya And when you hao. cried out from your Jehova heart, a o araba. Jehovah answered you. Ka jeno lena Jehova o arabile. Today, God O has tseba o answered you. buisana le bana beno. You are talking to your Tsatsing lena siblings. Jehova o arabile. Today, God has Dikgwebo answered tsa hao you. ne di sa tsamaye hantle, Jehova o arabile. Your businesses were not doing Jehova well, o but God has arabile. answered you. God Wena has o no sa answered sebetse, you. wa sebetsa. You were Jehova not, o you are not employed, but you are arabile. employed, Wena and ya God na phela answered ka you. o kula.
kula. You lived in Jehova o sickness and God arabile. answered you. Empa God potso answered ke you. ere, But the question ha is, no ntse o hoa, when you were crying na o tla out, mo leboha kang? how are you going to thank Him? Na o tla mo leboha kang? How are you going to Ke a thank Him? tseba le kajeno lena o ntse o bina mmina thoko. I know even today you O are re ke singing the dutse song. ka thabo ka ntlong ya You say, morena. I sit with Ha o joy in the dutse ka house of the thabo ka Lord. ntlong ya Jehova. When you are sitting in joy in the Na house o of tla the mo Lord, leboha kang? how are you going to Bua le thank Him? wena. I speak to you Yaanong o sotlwa ke basebetsi mmoho le who wena. was abused by your Bua le colleagues. wena. I speak to Eo you mohlomong o kile wa tebelwa kampo no batla o tebela mosebetsing. that maybe you were fired Mohlomong or you were mosebetsing ba almost kile ba o fired at work. phomotsa. At work, they Mohlomong retrenched mosebetsing ha o you. fumane promotion. At work, you are not O no getting sa a e promotion. fumane. You were not Ka getting lebaka a la basebetsi promotion mmoho ba o because of etseletsang. your Ka colleagues. lebaka ba o sebetsang le bona ba sa o Because rate. your colleagues do Kile not wa like oa. you. You cried Wa out bitsa o Jehova. and you called to Wa Jehovah raka o nkutlwele botlhoko and hle. said, please Wa hear bua o me. Jehova. You cried out Mme to Jehova o Jehovah araba. and Jehovah O answered dutse you. ka thabo You mosebetsing. dwell in joy ja monate at your work. mosebetsing. You are enjoying your Empa workplace. o tla mo leboha kang? But how are you going to thank Him? Jehova o tla mo leboha kang? How are you going to help Tla to mo leboha thank kang hobane ke Jehovah? yena a kileng a o lopolla laleng la How are ditau. you going to Tla thank mo Him leboha kang because hobane He's ke the yena one who, a utlwileng thapelo ya for hao. He's the one who heard your prayers. Bane ke modimo ya halalelang. For He's a holy God. Ke yena ya neang bana ba nnete moya wa tjheseho. He's the one who gives His children the Holy Spirit. Ke a tseba kajeno lena. I know that today O thabile. you are happy. Hobane Jehova o ratile thapelo ya hao. For God loved your prayer. Jehova o bone keledi ya hao. God saw your tears. Jehova o utlwile sello sa hao. God heard your cries. Jehova o tlhahisitse lerato la hae ho wena. God showed His love to Empa you. ka hare ho tsohle tseo modimo a o fang tsona. But in all that God Ka hare ho gives you, tsohle tseo modimo a o fang in all tsona. that God has Ka hare ho given you, melemo yohle eo modimo a o fang yona. in all that mercies that God has Na o shown tla mo you, leboha kang? how are you going to thank Ne o Him? tsamaya. You were walking. O ne o tsamaya. You were walking Hara dikaka tsa dibata tsa bophelo. in the midst of all O ne o the hlorile troubles. bophelong ba hao. You were sad in your life. Bophelo ba hao bo ne bo sulafaletse. Your life was very O ne o down. lapile o sena ya o fang You were dijo. hungry and none was O ne o feeding nyorile you. o batla metsi You empa o were- le seletho. You were thirsty, but there was no Empa ya re ha o water. tadima o wa o batla metsi. But when you looked and you Ha o asked for tadima water, o wa. and when you Hobane cried o ne o re ha out, o batla metsi ya ba lehlabathe fela. that when you wanted Ya ba water, there was lehlabathe le just monyelang sand. le se hlokang letho. There was just sand Wa that hua o was dry. Jehova. And you cried out to Wa hua o Jehovah. Jehova matsolong a You hao. cried out to Jehovah hua in o your troubles. Jehova. You cried out to Ya o re Jehovah. Jehova. And you said, Jehovah. O re hobane wena Jehova o sedila nnete. And you said, Jehovah, for you are the light. O sediba se maphodi wena Jehova. You are a fountain, oh O re wena Jehovah. Jehova. You said, oh Jehovah, O setjhabelo sa ka. you are my fortress. O re wena Jehova. You said, oh Jehovah, Tsatsing lena ke fumane metsi ke a nwa. today I've found Tsatsing water lena I'm ke fumane drinking. lerothodi ke a phela. Today I've found a drop Tsatsing and lena ke I fumane sediba live. sa nnete. Today I found a true Sediba seo ke fountain. Kreste eo ke mo A fumaneng. true fountain who is Sediba Jesus seo ke Christ. Kreste wa lerato. This fountain is Sediba seo Christ ke who Kreste is ya senang love. moedi. This fountain is Ha o Christ who fumane has no. Kreste, When you don't have Christ, ha o fumane Kreste, when you found Christ, na o tla mo leboha kang? how are you going to thank O Him? tla mo leboha kang? How are you going to thank Him? Phemile di-corona tse ngata. You've gone through so many COVID. Phemile malwetse a mangata-ngata. You've survived so many illnesses. Lentswe lefu ne le le matlhong a hao. The word death was in your eyes. O ne o re o sena ntlo. You said when you were homeless, Wa bina mmina thoko. you sang the song O re wena Jesu wa lerato. and said, oh Jesus, who's Dumelle ka love. mehla. Allow me Ha o every hla day difefo ke tsebe o dula tlase ho wena morena. that when the storms come, I may Mpate ka dwell diatla under tsa hao. you. Cover me with your Tsatsing lena arms. Jehova o patile.
this day Jehovah has o covered file you. ntlo ya majabajaba He has given you a very ha o beautiful tlole house. difefo ha di You can't feta even feel the storms as tsatsing they lena pass. jehova o patile This day Jehovah o has file covered makoloi you. ya He has given majabajaba you a very ha o flesh utlwe le car. mohatselang ha o le You teng can't even feel the cold. gobane wena motho For you, o person, le ntho e fokolang as timid as o you leboga are, ha o ntsha hanyenyane you think when you take out a little empa jesu a o fa haholo and Jesus gives you a o lot. leboga fela ha o ntsha hanyenyane You are grateful when you take just a little empa kreste a o fa haholo and Christ gives you a tseba tsona lot. tsotlhe You know that in all of ke mohau wa this, it's the jehova grace of ke Jehovah. mohau wa jehova o It's aparetseng the grace of Jehovah that na o covered tla mo you. leboga ka How are you going to thank ke Him? mohau wa kreste It's the grace of Christ o aparetseng that has covered you. ke mohau wa kreste It's the grace of o Christ kgonne o tsosa that woke you up this morning. ke mohau wa kreste It's the grace of o Christ tsamaisitseng o fitlha mona that walked with you up to this ke far. mohau wa It's the kreste grace of Christ o reng a mathata a le teng bophelong ba hao wa that says when there are fedisa. troubles and He takes them away, ke deliverance ya jehova it is the deliverance of e tsebile Jehovah o tlosa sebeng that was able to take you out ke of sin. deliverance ya It's jehova the deliverance from e Jehovah tsebile o tlosa boateng that was able to take you out ke of the deliverance ya lies. It jehova was the deliverance of ye o Jehovah tlositseng lehloyong la bana that took you beno out of hatred from your ke deliverance siblings. ya It's jehova Jehovah's deliverance obane a le molemo because He's e le kind. modimo ya mahodimong He's a Jehovah in heavens. ke modimo He's God ya sa shebeng tshobotsi ya motho who does not look at your appearance. bane modimo wa rona For our God, re ke modimo ya utlwang sello sa bana bae He's a God who hears all the cries ne a of the utlwa children. sello sa josefa He heard the cries of a bana ba Joseph bao ba mo latlhetse lemeneng la ditau when his brothers threw him in o ne a the utlwa sello pit. sa gare le ishmaele He heard the cries of Hagar and Ishmael ha abrahama a ne a ba tebetse ka hare ho lelapa la hae ba when Abraham nyorilwe. took them out of their house. modimo wa rona wa utlwa Our God hears. itse a bana ba a gare a fitlha metsing ya mara When Hagar got to the fumana fountain metsi a le of metsi Mara, a galakang he found bitter water. a bitsa ho jehova She called out to Jehovah, jehova a mo mamela and Jehovah listened. modimo wa rona ke modimo ya utlwang Our God is a God who listens. ke ile a utlwa sello sa davida le absalome God heard the cries of David and Absalom le akitofele ba neng ba sotleha and Ahithophel who were in distress. modimo wa rona wa utlwa Our God listens. modimo wa rona o ile a utlwa sello sa eliya God heard Elias' cries ha jezabele a ne a rata ho mo etsa hampe when Jezebel wanted to do, a ne a rata ho mmolaya when Jezebel wanted to a kill utlwa him, sello a motlhonolofatsa and God heard his modimo wa cries. rona ke modimo ya utlwang Our God is a God who kreste ke listens. kreste ya utlwang Christ is a Christ who le a ntse a listens. le mlamgwetsweni kampo golgotha koteng ya sefapano Even on the cross in o Golgotha, ne a utlwa sesenyi he was able to hear se reng ha o kena paradieseng o nkgopola the thief who said, when you enter paradise, Bua ka please Acacia. remember me. I speak to Acacia. modimo wa rona ke a utlwang Our God is a God who hears. modimo wa rona ke a utlwang Our God listens. modimo wa rona ke a utlwang Our God listens. ka 2020 In 2020, kereke ena ne e tšhelela this church was burnt down, ya ba modimo o utlwa dithapelo tsa lona and God heard our cries. ga bang bana ba na le coroneng When others were in Kereke ena ne taken le by molora. COVID, this church was ashes. empa modimo a utlwa dithapelo tsa lona But God heard our prayers. modimo wa lona ke a utlwang Our God is a ya God who tsebile o le listens. phemisa mafu ohle He was able to save you from all empa e le nna disease. le wena But you and I, na re ka mo leboga kang how can we thank Him? bana re na le silivera le gauta For silver we have A re na none, and gold we have tsohle. none. We have nothing. empa o re But nteboge He says, bane thank me. silivera le gauta bukeng ya gae di belong unto the Lord For silver and gold in the ha book re of tsamaya Haggai belongs lefatsheng to lena re tlo di God. When we tloela leave this world, we are going to silivera le leave it. gauta re tlo di We are going to tloela leave all the treasures. modimo wa rona Our God,
ya o tlhonolofaditseng, who has blessed you, ya o tshireleditseng, who has protected you, ya o tsositseng o sengwe, who has woken you up this ya o morning, fileng diaparo, who has given you ya o clothes, fileng bana ba who hao, has given you your ya o children, fileng dijo, who has given you food, ya o fileng koloi eo o tlileng ka who yona has kerekeng given ena, you the car that you came with ya o to this fileng ntlo church, eo o robalang ka who hare has ho given yona, you the house that you sleep in, ya o fileng who bophelo. gave you life. Na o ka mo leboga kang? How can you thank him? Na o ka mo leboga kang? How can you thank him? Amen. Amen. Tlo kopa moruti Chibalo a feleletse lentswe lena ka thapelo. Okay, let's pray. Our Lord and Heavenly Father, we want to thank you for talking to us. Thank you for your word. Thank you for the way it has been delivered unto us. We are thankful to realize that the most important things that you want us to know and understand today is to learn from the past, is to learn from the experience of the Jews. Immediately after realizing the redeemed, the power of deliverance that they had to go through, there was one thing that they said in their hearts: how can we thank you, Lord? How can we thank you for delivering us? How can we thank you for taking us out of the hands of the Egyptians? How we suffered a lot under the hands of the Egyptians. We remember, Lord, that they were making breaks almost every day. But Lord, we today, we have gone through difficult situation. We have gone through diseases. Some of us, Lord, have gone through times of nakedness. But Lord, out of the challenges that we have passed, you were the one who raised your hands and make sure that we become the overcomers. Overcomers not through our own power, energy, and strength, but through the power that comes from above. So in the name of Jesus Christ, Lord, we say each one of us, Lord, open our hearts to see exactly where we have passed. Also help us to find a way of thanking you for the goodness that you have shown unto our lives. We say in the name of Jesus Christ, be there for us. Allow us to be free and to do the best we can to give thanks unto you for the great works that you have done unto us, for the great deliverance, for the great and many, many blessings that we received from your hands. So in the name of Jesus Christ, we say, Lord, do not allow the evil one to deviate us from your love, to deviate us from the plan that we've made to thank you. So we say, Lord, in the name of Jesus Christ, we are going to give, we are going to thank you deep from our hearts so that we can also feel that freedom that we need in Christ Jesus, the Son of the living God. We say, Lord, here we are. Thank you for the opportunity you are giving us to say thanks unto you. In Christ Jesus, the Son of the living God, we thank you. Amen and amen.